svima, ja sam Dorota i ovo je treći video uradak u druge Ideon. Jeste li možda primijetili već našu glazbenu pozadinu? Svu glazbu u ovom videu napravio je naš kolega Robert Aralica, poznat pod nazivom Robert Mirello, a sve njegove uratke možete pratiti na Soundcloudu. Negdje tu je link. Danas smo vam pripremili djelo Antuna Šoljana Kratki izlet. Odlučili smo malo proširiti naše video uratke, budući da smo primijetili da su nekad na testovima pitanja teža nego što ih daju u eseju. Stoga počnemo. Antun Šoljan, rođen je 1932. Umro je 1993. Rođen je u Beogradu, a Filozofski fakultet završio je u Zagrebu i to engleski i njemački jezik. Bio je urednik časopisa Međutim, Krugovi te književnik. Radio je kao profesionalni književnik te je zaslužan za mnoge antologije. Njegove poezije, to je zbirke poezija najznačajnije, su Na rubu svijeta, Izvan fokusa te Gazela i druge pjesme. Od novela su tu Specijalni izaslanici te 10 kratkih priča za moju generaciju. Najznačajniji njegovi romani su Izdajice, Luka, Drugi ljudi na mjesecu te kratki izlet kojega ćemo danas obraditi. Antun Šoljan u svojim djelima bavi se urbanim temama. U središtu su mu najčešće likovi buntovnika, nezadovoljnika, asocijalnih ljudi koji bježe od ukalopljenosti, konformizma, društvene odgovornosti. Oni potpuno osporavaju postojeće tradicionalne konvencionalne strukture te afirmiraju kolektivni duh klape. Tu su, vidimo, i nekakvi zameci džins proze, a najizrazitiji su romanima Izdajice i Kratki izlet. Njegova djela odlikuje jedinstvenost, razumljivost te kratke i čiste rečenice, bez ukrasa, posebnih stilskih figura i metaforike, što je bitna značajka novinarskog stila, što ga povezuje sa Hemingwayom i njegovom tvrdokuhanom prozom. A sada pogledajte izrazito zanimljiv skeč koji će vas uvesti u potragu za gradinom. Dobrodošli u još jedan nastavak povraćanja, emisiju u kojoj nam vi pošaljete svoju priču, a mi tražimo za vas ono što ste izgubili. Bio to mobitel, obitelj ili nevinost. Za sobom imamo već preko 200 riješenih slučajeva. Vratili smo zasluženog kiklopa Nives Celsius, ponovno smo spojili mega popularni pop duo Tina i Nikša, no samo je urbana legenda da smo imali svoje prste u aneksiji Krima. Subota je 2 ujutro. Ako ste s nama, očito patite od atletskog stopala ili vam je društvo dalo pogrešnu adresu kako ne biste stigli na Tulum. Dakle, dovoljno vam je teško, pa krenimo odmah. Današnji zahtjev iznimno je zanimljiv. Javio nam se naime mladi novinar i narator romana Kratki izlet, koji bi želio da mu pomognemo pronaći gradinu. S nama je večeras narator. Dobro večer. Naratore, recite nam više o toj gradini. Gdje se nalazi? Kako izgleda? Tko živi u njoj? Kako ste uopće pronašli? Pa, skupilo se nekoliko nas mladih i bili smo prava klapa i Roko nas je vodio. I sad, Roko je znao što nama svima treba i rekao je da zna što nama svima treba, ali i rekao je da nije cilj, ne postoji cilj, nego već samo kretanje bitno, nema odredišta. Ali mi smo stigli u Istru i tamo je bila razrušena gradina i Zavostan i freske i Roko nije htio ići dalje, ali ja sam išao. I onda kad sam došao u podzemni tunel, tu je bio smisao, a kad sam izašao, samo sivo i na sljedećoj stranici, ja sam opet bio doma, a na sljedećoj stranici sam opet tražio gradinu, ali gradine nema. Gdje je gradina? A di su pare? Niko ne zna. E pa, dragi moj naratore, mi smo pronašli vašu gradinu. Izravno se s terena javlja Darko Matur. Darko, upravo se nalazite ispred gradine. Da, tako je Čelavija, nalazimo se ovdje, dragi naši, na lokaciji stare gradine. S nama ovdje je isto tako i arheolog Lopatar Budavić. On je poznati arheolog i njegova ekspertna ekipa pomogla da rešimo još jedan slučaj. Recite nam, arheologu Lopataru, je li ovo zaista gradina? Pa nema nikakve sumnje. Drago mi je što vam mogu potvrditi da se nalazimo pred autentičnom gradinom iz Kratkog izleta u prilično dobro očuvanom stanju s obzirom na njenu starost. A dobro, pa kako ste vi zaključili kolika je njezina starost? S čime ste dokazali njezinu autentičnost?
Kao polazišnu točku uzeli smo freske i odredili njihovu starost. Došli smo do šokantnih saznanja. Naime, u početku smo mislili da će nam za datiranje freski biti dovoljno pratiti vrijeme poluraspada ugljika C14. No bile su prestare za ovu tehniku, pa smo se morali poslužiti svim drugim raspoloživim načinima. Plinskom kromatografijom, mjerenjima u masvenom spektrometru, tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti, izotopima Samari S147 i Rubidi RB87. Napokon, uz neke dodatne aproksimacije, ekstrapolacije i masturbacije, došli smo do zaključka da je gradina stara minus beskonačno, što savršeno objašnjava zašto su freske u doba kada ih je narator vidio već bile izbljedjele. Minus beskonačno. Pa imate li još koji dokaze za ovu odličnu tvrdnju? Pa naravno, na lokaciji su pronađeni autentični ostaci hrane iz doba renesanse. U fosiliziranom izmetu rijetkog i ugroženog ždrala Stanka Vraza pronađene su mrvice ukusnog, no pomalo neslanog jajnika, kolača od jaja koji se spominje još i u Hektorovića. Također smo na lokaciji pronašli mušku zimsku čarapu, broj 36 do 49, s omanjom rupom na dnu i spletenu autentičnim istarskim vezom. Rupa na dnu ukazuje na njezino učestalo korištenje i slaže se s pričom naratora o fratru koji je uokolo hodao s njima. Ja se isto slažem s time i slažem se da su to apsolutno nepobitni dokazi. Apsolutno nepobitni. Ipak, najveći je dokaz taj što smo, analizirajući raslinje oko gradine, pronašli tragove marihuane. To bi svakako objasnilo navod naratora na stranici 78 moga izdanja. Trava, Bože, kakva trava! Objasnilo bi i naratorovo bunilo i nemogućnost jasnog prisjećanja na događaje od toga dana. A da, vidimo, dokazi su tu. To je stvarno senzacionalno. To je stvarno senzacionalno. Dragi gledaoci, Čelabija, narator, izgleda je gradina ipak pronađena. Vraćamo se vama u studio. Hvala ti, Darko, to je zaista predivno. Pa ne znam kakav je ovo način. Ja vama platim 15.000 kuna, a vi mi lažete. Još me nazivate narkomanom. Ovo je nečuveno, ne znam šta je vama. Gospodine naratore, pa u čemu je problem? Pronašli smo vašu gradinu. Ne možete protiv dokaza arheologa, gospodine naratore. Dragi gledatelji, eto ga, još jedan uspješno riješen slučaj. Budite s nama i sljedećeg tjedna. Lijep pozdrav! Nadam se da ste uživali u ovom skeču, a sad nekoliko najvažnijih stvari o samom romanu. Pripovjedač ovog dijela je mladi urbani intelektualac, student. On je ujedno i protagonist, jedan od protagonista radnje. Najzad odlazi u funkciji novinara. Likovi koji ga okružuju su slučajno okupljeni u klapu. To su povjesničari umjetnosti, arheolozi i sl. Oni predstavljaju intelektualnu, nacionalnu i socijalnu otuđenost, ali tek kao naznaku. Našli su se na znanstveno-istraživačkom putovanju. To je zapravo arheološko istraživanje kulturno-povijesnih glagoljaških spomenika, to je freski na području Istre. Likovi dakle su Roko, koji je vodič, Petar, Vladimir, Ivan, dvije djevojke koje su oni nazivali dvije Ofelije, dva pijana Slovenca te pripovjedač. Cjelokupno putovanje i traganje za tim freskama je metafora. Ono nema smisla ni cilja, zapravo je bit u bijegu. Slika egzistencijalnih stanja suvremenog čovjeka. Ovaj cijeli bijeg predstavlja odraz društva 60. godina 20. stoljeća. Dakle, junake ne zanima uključivanje u procese obnove i izgradnje, one se povlače iz javnog života te stvaraju i njeguju nekakav svoj posebni alternativni svijet. Najčešće je to obilježeno nekakvim bijegom, u ovom slučaju pitanje u smislu života koje ostaje bez odgovora, što nam upućuje na to da svakakav put, putovanje, život vode uništavilo. Freske koje se spominju u romanu zapravo ne postoje. Na kraju zaključujemo da su to crtarije koje je načinila vlaga.
One su dakle lažan cilj što vodi do toga da je i vođa bio lažan, koji se na kraju opravdava, dakle pere ruke od toga. I također citira riječi nekog političara. Ovaj roman može se raznoliko žanrovski odrediti. Jedna od odrednica je proza u trapericama. U romanu su okupljeni mladi ljudi, outsideri, klapa, antijunaci koji bježe od ukalupljenosti i društvenih odgovornosti, oni osporavaju tradicionalne strukture, odbijaju se uključiti u bilo kakve društvene procese obnove, povlače se iz javnog života te njeguju svoj alternativni svijet. Idu na istraživanje, ali ih istraživanje kao tako uopće ne zanima. Oni su nezainteresirani i bespomoćni. Roman odlikuje jednostavna struktura pripovijedanja, kolokvijalni govor, vulgarizmi te žargonizmi. Također se roman može odrediti kao egzistencijalistički roman. Prikazana je poratna, izgubljena generacija. Oni su spremni slijediti uhodane društvene obrasce, no nakon toga slijedi razočarenje kao posljedica. Potraga za identitetom, za smislom života, nekakav pokušaj da se prevlada generacijski nihilizam. A upravo taj nihilizam je ishod svih ljudskih težnji, a na kraju života čeka nas goli kamenjar, zapravo ništavilo, što je prikazano u ovom romanu. Sljedeća odrednica žanrovska je politička alegorija. Ovu odrednicu sam Šuljan je zanijekao, no u romanu se mogu primijetiti nekakve odlike toga. Naprimjer, kritika komunističkog uređenja, vođa kao takav, zvijezda, skretanje uljevo i sl. Kad smo već kod toga, recimo nešto o vođi, mentalitet vođe. On je prikazan kao kratkovidan vođa, ima karizmu, on privlači, okuplja ljude oko sebe, vodi. Čini se da ima jasan cilj, sve je to nekako obećavajuće, ali on ništa ne ispunjava. Na kraju pere ruke, kao nije on kriv jer su oni sami išli njega slijedili na vlastitu odgovornost. S druge strane, mentalitet klape. Oni su izgubljeni, bespomoćni, treba im vođa, treba im neko da ih vodi. Oni mu slijepo vjeruju i slijede ga. U ovom romanu značajna je kritika optimistične političke utopije koja je utjelovljena upravo u ovom liku kratkovidnog vođe. Roman odlikuje također i prstenasta kompozicija, gdje je prisutna okvirna pripovijest o izletu, pričano je u prvom licu i značajno je ovo traganje za freskama. Sljedeća žanrovska odrednica je pikarski roman, zbog toga što se ključni događaji povezuju u nekakve epizode koje odlikuju zapreke ili nevolje s kojima se likovi susreću. U romanu se nalazi nekoliko karnevalskih scena. Jedna od njih je prikaz 3 žene u naselju koje su prikazane groteskno opisane poput nekakvih divova. Dobacivale su im razne vulgarizme. Sljedeća groteskna scena je u vinskim podrumima. Na početku vlada dobra atmosfera, nakon čega se čuje kako žena bajame tuče, gdje se likovi trgnu i shvate u kakvom se okruženju nalaze. Ovo je zanimljivo jer je upravo Šekspir u svojim dramama koristio slične metode kako bi osvijestio likove. Značajno za ovo djelo je i prikaz pejzaža, to jest opisi pejzaža. Zanimljivo je da su opisani likovi i okruženje oko njih, ali taj pejzaž kao da se umnaža. Likovi putuju i putuju, a pejzaž kao da ostaje isto. Što je svojevrsna najava fantastike jer se upravo u fantastičarskim romanima koristi ova karakteristika. Sporedni likovi svedeni su na nekoliko bitnih obilježja. Oni nisu predstavnici sami sebe, nego predstavljaju cijelu jednu generaciju. Nije njihov smisao u individualnosti. Roko je, može se reći, glavni lik, to jest posvećeno mu je najviše prostora, no on ne dobiva nekakvu veću važnost. Vidimo to i na kraju romana. Njemu su bitni rad, red i disciplina, ali na kraju svakog puta događa se ništa. Bit je u tome da opet krećemo, da nastavljamo, da tražimo, da stalno se iznova trudimo. Pripovjedač, to jest narator, nikako ne odustaje, on konstantno želi pronaći te freske i naći nekakav smisao. Pojedini likovi odustaju tijekom ovog romana. Prvi od njih bio je Petar, koji je odustao kad su likovi prolazili kroz naselje gdje su susreli 3 divovske žene. On je, nakon što su nastavili put, jednostavno odlučio se vratiti njima. Nakon njega odustaje Vladimir, koji odustaje u konobi gdje se posvađao s Rokom, te jednostavno odlučio ostati tu i napustiti klapu. Sljedeći koji je odustao je lik Ivana, koji je u naselju gdje je vidio nekakve kuće, jednostavno zamislio da su to bili njegovi preci i odlučio je tu kupiti kuću i ostati živjeti sam tamo bez igdje ikoga.
Nedugo nakon toga odustale su i dvije djevojke, dvije Ofeli kako su ih oni nazivali, te su put do Gradine i fresaka nastavili jedino Roko i pripovjedač. Kada su došli tamo i kada su shvatili da freske zapravo ne postoje, i Roko je posustao te je govorio da je on samo vodio to, da su oni išli i pratili njega na vlastitu odgovornost, a pripovjedač nikako nije htio odustati, te je on tragao za smislom života.